Koka masokisi boy, ungajelezi boy, ungakereza boy, tapila kamnandi boy. Koka masokisi boy, ungajelezi boy, ungakereza boy, tapila kamnandi boy. Oh, okay guys, namshewe tantlhini muamukela ka Conspicuous Talents TV. So loko ri we awusiza subscriber tintangha ta we ti subscribe yini ni kombela na we subscriber hi ndlela yeleyo. So namuntlha hi ta va hi kha hi bula hi Xitsonga Music Awards leti hostaku hi Munghana Lonene lembe rin'wana na rin'wana. Mara hambileswi va pfuka va tlula na vona mara hi la ku bula ngopfu hi swona sweswi, hambileswi va pfuka va tlula va ti nga vi kona malembe man'wana ti fata va koho ti fata ti nga vi kona hi ndlela tete hi ti-disturbance tin'wana na tin'wana leti va hlanganaka na tona. So lexi na va ku hi vulavula hi xoho tanihi van'wani vo tala van'wana mi nga mi swi vonile ka page ra President Benny Mayengani ku before 11 President i tivise ku ku na announcement leyi va nga ta yi endla after birthday celebration ya vona. So hi ti 13 Benny Mayengani i tivise ku i phula out ka Xitsonga Music Awards leti hostaku hi Munghana Lonene. Leyi i decision leyi nga calculate-iwa kahle hambileswi ku nga tirhisiwa na mathemo kwala. So ni ta ringeta ku mi attach-ela screenshot xa leswi president va nga swi vula mi ta kota ku swi vona mi kota ku ni hlayela van'wana. So mi vona ingaku i mhaka ya kahle ku Benny Mayengani va phula out ka Xitsonga Music Award? Mi vona ingaku relationship ya Benny Mayengani na Munghana Lonene tanihiloko swi tiva ku Benny Mayengani i ze a nga beniwa ka Munghana Lonene mhaka risimu leri ra Vayuda. Benny Mayengani i ze a nga byela ka Munghana Lonene ku va nga n'wi katsi ka thyaka ra voho hi ndlela yeliya. Kahlekahle ku na history yo nyawulanyana loko kusuka ka Benny Mayengani na Xitsonga Music Award. Van'wani hambi kha ku vitaniwa best female va huwelela Benny hi ndlela yeleyo. So mi vona ingaku i decision ya right ku Benny a phula out ka Xitsonga Music Awards kumbexana mi twa ingaku Benny i chava competition? Mi twa ingaku Benny Mayengani a nga vona ingaku tinghoma leti ta yena ti fane a ya nominate-iwa hi toho a ti na ntikelo wa ku tikuma u kha u teka masagwati, kumbe Benny Mayengani u ringeta ku protect-a swi vitana yini brand ya yehe ku nga Benny Mayengani already. Tanihiloko a hlamuserile ku decision leyi a nga yi teka yi calculate-iwile kahle for masayiti hinkwawo. So xa best for voho i ku Benny Mayengani a withdraw kumbe a phula out ka Xitsonga Music Award. So mi hleketa yini hi decision leyi nga teka Benny Mayengani? Mi hleketa ingaku i decision ya right kumbe i decision ya poor? Na loko mi hleketa ingaku i decision ya right, why mi twa ingaku i decision ya right? And then loko mi twa ingaku i decision ya wrong, why mi twa ingaku i decision ya wrong? Because tanihiloko a ri artist sometimes a relationship ya yena Munghana Lonene yi nga fika yi tsekatseka ma vona tikatikile. So a hi buleni this thing hi twa ku mi swi vonisa ku yini kahlekahle. Mi vona ingaku i decision ya right for President Benny Mayengani ku a phula out kumbe Benny Mayengani i chava competition leyi nga ta va yi ri koho lani? Cause loko hi languta na ti-opponent ta yehe Benny ti nominate-wile laha. Loko ni ku opponent ni vulavula hi Mr Post. Loko ni nga bayizi ingaku album ya Benny leyi fanele participate ka Xitsonga Music Award hi album leyi ku nga na vanhu happy, and then Mr Post i nghena hi Ndhambi. Loko mi languta album ya Ndhambi ya Mr Post mi languta ni happy, mi swi vonisa ku yini? Mi vona ingaku Benny i chava competition kumbe Benny ku na swin'wana ingaku hi tumbeteleni ka swoho? Ni byeleni kahlekahle ni hi sekela ku twa kahlekahle kusuka ka n'wehe ku mi swi vonisa ku yini maxaka. A hi buleni ka comment section. Loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo hi bula swilo leswi ya mahlweni. Ni khensini ku vone this video. Loko mi se subscribe ni mi siya mavonelo ya comment section hi ta yi teka kwalani ku ya mahlweni. Inkomu guys.